clear tu te chi bai ule tuntum video a hian India Ramadan kan nei chi sang India dan pui Constitution of India le poi khoi tu te hremna dan chi thum IPC CRPC le CPC te kan hril fiang polemo ko san emo party le ram ding tu rengin in kai hruaina tur dan an nei angai thina kan hriat angin India ram hi kumsang kha jasari somnga pasari atangin sap sumdong pol pakhat British East India Company in min opin an pol du dan angin min kai hruaya kumza zet chu tianga min opnu chuan sangkha jariat somnga pasaria India sipai le mipuiten East India Company laka helna hanlan tira wangin buaina na sataka chuaka kumkhat tha zet ram chung mun sang buaina chua hnu le mi tam takin nun na han chan hnu in British sarkarin East India Company kuta tang chuan India ram optu ni na la chongin official takin British sarkar op ram kan lo ni ta a chutianga mumal taka India opna tur chuan Britain Parliament nin Government of India Act 1858 pasin chumidan tlo chan chuan min enkol chhota ani he Government of India Act sangkha jariat somnga pariat kuma pas hi sangkha jakwa som pakwa le sangkha jakwa som thum panga a te siam thata ti danglam le ani a ti chuan sangkha jakwa somli pasaria India halo zalen don ta ka khan Indian Independence Act 1947 in hengdan hlui te hi aron lualan le ta ani chutia British opna tanga chua ka haram zalen kan lo ni ta ka chuan sa pho dan siam sa ringot lova keima ni puala dan pui san kan nei ve theinan dan pui duang turin drafting committee din nga lani a he drafting committee hian Dr. B.R. Ambedkar chairman na hnuaya khovel ramdang sang dan pui te zirchiangin India ta na tha theyang ber turin an fom khoma ti chuan kumhni le thlathum chunga zofelin sangkha jakwa somli pakwa November ni somni paruka Constituent Assembly member zani somriat paliten President Rajendra Prasad Tahova ming sign nanin India dan pui thar chu an pompui ta ani hetia Constituent Assembly in dan pui thar pompui atanga thlani hnu January ni somni paruk sangkha jakwa somnga a chu dan pui chu man than lo ni in India chu mani ke ading mi puiten rorel tu turan thlan thin na turam Republic of India haloni chhota a Constituent Assembly po Parliament tia thlakin lower house le upper house a then nani bok Constituent Assembly in India dan pui a pompui ni November ni somni paruk hi National Constitution Day ti ni in dan pui man than ni January ni somni paruk chu Republic Day ti ani ve thung India dan pui Constitution of India hian article number zathum somkwa pangana thlengin na oma kan hriat angin khovela zia ka da ramdan pui sei berani achung thu te hi ti danglam pai then emo da bel emo thei ani a mase article thar da lu bel ani po in article zathum somkwa panga hnung lama number dang da bel lovin a number omsa a alphabet ABC ti a da bel ani thin tin article dang da bel turpo a omsa do zong le kal zong ani turan lova dan pui hi du ati danglam thei ani lo bok he dan pui Constitution of India hian India ram kalphung tur Central Sarkar mo phurna le athu nei na te State Sarkar mo phurna le athu nei na chin te Prime Minister President Minister Chief Minister MP le MLA te din mun tur te tu nge India khwa le tuini theyanga tu te nge ni thei lovang ti le khwa le tuite chanvo tur chi sang te chung kan chanvo chi sang te chu enghuna te nge chu sak thei kan ni ti le kan dan man mek te hi ti danglam ngai ta seng tianga ti danglama siam that tur nge ni ang ti te Supreme Court le High Court chungchang te le chutiang chuan dan chi sang a in ziaka he dan pui kal zong hian ram chunga eng dan ma man thei anilo soito angin Indian Constitution a hian article number zathum somkwa panga thlenga oma article 10 khat hian sub number ABC engemaw zat an nei le bok hetianga article a then sanani chan chu kan riat san zung theinan le kan mamo huna olsam taka kan zon mu zung theinan le olsam taka kan chin chhia theinan ani a heng article sang te hi pat somni panga thendar le ani bok
he dan pui hian central sarkar le state sarkar na tho dan tur te parliament mo phurna le court sang thu nei na le an na tho dan tur te soya chuti rualin dan bo chetu te hremna tur kim chang ero soilo poi khoi tu te le dan bo chetu te hremna tur dan hi british in min op hun lai tang dai to in ashanin a om sha a chung dan te chu han thlerin han soi zui ve nga lila dan bo chiat na le poi khoi na thu buaya hian thu buai pahni civil thu buai le criminal thu buaya om ti video masalama te kan soi to thrina India rama civil thu buai rem dan tur le chinfel dan tur hi sa phau khan ngun takin nan ngai to in nan lo zir chianga sangkha jakwa somnga pariat East India Company in Britain sarkar kuta India opna an hlan chon kuma chia khan India rama civil thu buai chi sang ro in chu na le nupui pasal in nei le in then chungchang te in bum na le chu tiang lam hoi thu buai sang hril fia na le a chinfel na tur dan chu siamani a chu dan chu Civil Procedure Code 1858 ti ni in alam to in CPC ti asoi ani he Civil Procedure Code CPC hi sangkha jariat somsari pasari sangkha jariat somriat pahni le sangkha jakwa pariata te ennona siam that ni in voin thleng in he dan hi man nala ni a video masalama kan soi to angin civil thu buaya thiam lo chantir te hi lungina khung lovin zangna dom na sum choitir thin an ni India rama nam sang le sa kho sang te hian civil law sang kan neya wangin mun sang a thu buai om da nai nang lo thluat theya tuna kan sarkar thon mek Prime Minister Narendra Modi kai suai BJP sarkar hian Uniform Civil Code rampuma civil law in angtlang siam turin ma alamek ti kan theu ome India dan puin India khwa le tuite chu anmani du zong sa khwa betur le wantura zalen na pek thewa wangin Uniform Civil Code po hi man lo ni ta se sa kho pakhat kal phung anga in kal lui ti ringot ero chu thil thei ani lo thungang ti chuan civil dan sang bo chetu te hrem theina dan chu CPC ani ti kan reta a tuna criminal dan bo chetu te hrem theina dan le a hrem dan tur kal hmang hril fia na dan te lo soi chhun zom le nga lila ahmasa in Indian Penal Code IPC 1860 alam toya IPC tia kan riat lar Indian Penal Code hian India rama criminal dan bo chiat thei dan chi sang le chung dan bo chetu te hremna tur chi sang chu a hril fia criminal case chu tharum thona lam chi le ruk le pong sual lam te ani ti kan soi to thin kha hetiang criminal dan bo chetu te le poi khoi tu te hian an poi khoi chi sang a zirin hremna an hmu dan ai nang lo thlu a IPC a dan sang in ziak te hi section tia soi ni in section zanga som pakhat thlenga oma section engemaw zatin alphabet subsection anei vele bok tin heng section zanga som pakhat te hi chapter som ni pathum ma then ran an ni a tuna IPC lo pian chua dan toite in han soila East India Company in minoblai dai to khan India rama mi puiten rual khai taka kan zom thei tur dan siam tumin sangkha jariat somthum pali a First Law Commission din nani a chu Law Commission chairman chu Lord Thomas Babington Macaulay ani he commission ni na tumber chu India rambung sang atual chung dan chi sang te khai khoma zai khataluan tir te Hindu le Muslim ni lo te ta na dan man tur duan te ani kan riat angin Hindu le Muslim chuan an mani pualin dan rang an neya Hindu ni lo Muslim po ni lo te tan in kai hruaina mu mal om thin lo chutiang chuan he law commission hian India rambung sang atual chung dan le sa kho sang in kai hruaina dan te han zir chian hnu in sangkha jariat somthum pasaria Indian Penal Code hi an duang zova mase India rampuma dan pui tling atana man nani chu East India Company in India chunga thu nei na British sarkar kuta an hlan chon hnu sangkha jariat somruk pakhat a ani Law Commission Chairman Lord Macaulay aduan ani deuh bera wangin he dan IPC hi atir lama chuan Macaulay Scott ti te po a soi ani thin soi to angin Indian Penal Code section sang a hian India rama criminal law bo chiat na le a hrem thei dan chi sang a in ziaka heng dan tlo chan hian police in poi khoi tu le an rin hlel te an man thin chutianga poi khoi tu ni a hriat te police in an man hnu chuan poyan khoi nge yam ti fin fia le angai ba ka
poi khoi tu te chu dan ang thlapa hremna pek an ngaia police in an man hnua an dop dan tur te dan anga thiam lo chan tir an nih hma a anom dan tur le dan ro rel na hma hruai an nih dan tur te an thiam thu an soi ve the dan tur le bel an dil the dan tur te CRPC a zia lan ani ve le thunga Criminal Procedure Code CRPC tuna kan man mek hi sangkha jakwa somsari pathuma pomfel sangkha jakwa somsari pali April ni khat atanga rampuma man tran ni in achunga dan sang te hi section na then ani ve le a section zathum som pakhat thleng omin section engemaw zatin alphabet number an nei chhawng ve le bawk tin heng section sang te hi chapter somli paruka then hran le ni in chungzinga chapter 10 khat chu tribal area man ve theilo te po a om soito angin CRPC hian IPC tlo chana police in poi khoi tu ni an hriat an man sa te an thiam lo nge ani ti fin fia dan anga hremna pek an ni thleng anom dan tur le thiam thu an soi ve the dan tur te asoya poi khoi mi alo chunga hremna pek hi he dan hian a hlau hle tin he dan hian mi hosa le re thei nam sang le sa kho sang betu te ang khat veka ena ro rel sak atum bok ti chuan kan soi fia khatta a tuna atlang han kom don ni la India ram om dan tur sarkar thu nei na le mo phurna ba ka khua le tuite chanvo le mo phurna chu constitution na zia kani a civil law bo chetu te hrem dan tur chu civil procedure code CPC a zia ni in criminal law bo chetu te hrem theina dan chi sang Indian penal code IPC a zia ani vele thunga chung criminal thu buai nei te an thil ti sual dan ang thlapa fin fia thiam lo chan tir an ni the dan tur kalkong chu criminal procedure code CRPC a zia lan ani vele thung ani chumi omzia chu IPC dan hmang tangkai tu ber chu police an ni a CRPC dan hmang tangkai tu ber chu advocate judge le magistrate te an ni ve thung tin CRPC dan tlo chan hian district magistrate ten an district chunga poi khoina le chiat na lo thleng pal thei tur thil te veng turin khapna thupek sang an chua thei bok constitution na dan in ziak te article ti a chin chia le soi han ni lain IPC CRPC le CPC a dan in ziak te ero section ti a soi han ni ve thunga tulbik thila heng dan sang te hi siam that thei ani angin tuna kan sarkar lai pui hran mek BJP sarkar hian dan engemaw zat ati danglamin a then te phei chu a thria thiala Jammu and Kashmir puala in hung hran na dan om thin article 370 po thriatin Jammu and Kashmir chunga thunei na pum hlum alak ba ka union territory pakhat ni thin kha pahnia a then sang zui ngal kha ni a tuna po hian dan dang then khat siam thata ti danglam atum le mek bok ti hian India rama cheng tele akhwa le tuite ta na dan poimo zual chu kan soi fiata a achung thu zong soilan vexen ni lo ma se atulani chuan article le section poimo zual le mangun zual te kan na soi le zel tura ngai la tuna ta ne ro chuan heti chin hini se next video in hmu le theu kan tum don nia chumi ma chu mang tha le ri vek phot ule